Sushant Singh Rajputa thihna thubuai chungchangah an chungkaw lawyer chuan Sushant Singh le Rhea Chakraborty khan live-in relationship June ni ria sang ni som ni thleng chauh an neya bek lian pani nen ina chhuasana chu ba ka tlere ozongzong ala ani ati Sushant Singh ina khan lokar pani oma Rhea Chakraborty chuan nu khan tlere ukha pakhat ma to lova lokara khan Sushant Singh sanate poisa fai te po turarin ania ma se eng ma lo ati ani khatia achhuasan to nuwa Rhea Chakraborty kha Sushant Singh rawang da na hmuna akal chungchang khan ngai vena hlo ema rawang da na khan engtin nge kal phalsak ani kal chan anayam ti thleng khan ngai vena hlo ema Mumbai Police khan engwanga kalphal nge anni ti te khan zona ti tam le bok Sushant Singh te chungkaw in FIR an thelu khan chiang tak atarlan dan chuan Rhea Chakraborty nen anin ton nu khan mental problem aneya he dat na hi Rhea Chakraborty nena in kai noi ani ti ani bok mental problem awang khan a anxious pha boka Doctor kaltlanga treatment sang Rhea Chakraborty in apek kha Sushant Singh nga chungte shiatir an ningai lova prescription chen khat achungte shiat ani po khan adam doi chau shiat ani a engdam lo nange ane ti soilan ani ngai lo Rhea Chakraborty in achwasan nu khan anxiety problem aneya afarndo anxiety nei ve thawin a prescription ang apeve a media chen khat chuan adik lo zong in thu an the dar chiam maya drug angle zong te insurance lam hoi zong te in KC hoidang lam tir an tum me kani Sushant Singh thi khan Mumbai Police in apa KK Singh an hena tangin statement an la kan ti thoka Marathi tongin ziak ni in police ten Hindia le lin sakin an chhar chwa saka heta kan sha tur chu an chong sha thiam lawa zia ani awangin an duangin an netling thei ti sha ta tha police statement kha Sushant Singh thi atanga ni ni alak ni in apa hi an sign lui tir ani kha Sushant Singh manager lui disha salian thi na chungchang po kha Sushant Singh case nen in zom na nei nia shiat ani awangin CBI in case ahong thale to ani drugs angle lam hi en bearer ani to a disha angle lampo an en chho zela Mumbai politician lian pani Bollywood actor pakhat le Bollywood producer lian pakhat mingpo drugs nena in kai noya sha chho mek zelani Kesian atop lam anai to don emo kan ti lain Sushant Singh thina chungchanga hian kan la boy choviao don ni na lang tranta Sushant Singh thina chungchanga dikna hai lang tur hian news le media lam hi block antum chhomeka systematic zongin media block tumna chhomek bok ani PIL pani korta thelu to ani a media trial ani ti in media coverage hi ti top ni ro se ti ani IPS officer lui tele DGP lui tepo he PIL thelu tua hian antel ani March sang ni somni a WhatsApp chat atanga alandan chuan Rhea le Showik te hi Bollywood drug cartel te nena in zomna an nei ti shiat ani a Sushant Singh thina chungchanga accused number 1 Rhea Chakraborty hi kan lo tarlan to angkhan drugs case lama boina anei chhomeka Aunaw pa Showik Chakraborty le Sushant Singh housekeeping manager Samuel Miranda chu drugs kai noi awanga man anni a drug peddlers Zaid le Basit tenen in zomna an nei ti Narcotics Control Bureau ten an shechwak le zel tabok ani Showik Chakraborty hian drugs ati thin thu te afarno Rhea Chakraborty thupek anga alak thin thu te asoya chu mai baka Samuel Miranda hi alak tir thin thu NCB interrogation na soi chhuak bok ani